wenda dusoza ni iki mwongera kubwira abafana banyu abakunzi b'ikipe yanyu muri rusange cyane ko umwaka wa shampiyona ugiye gutangira? icyo twabwira abafana bacu no kubizeza ko uyu mwaka dufite imbaraga nyinshi cyane twifuza kujya mu cyiciro cya mbere. Turarangiza uyu mwaka rwose tujya mu cyiciro cya mbere. Icyo tubasaba no kudukunda nkuko basanzwe babikora, kuza ku kibuga kudufana, kudushyigikira bakahaba. Murakoze. Mu bisanzwe Marshall Real Estate abantu benshi barayizi, ducuruza ibibanza, dufite amazu. Kuri iyi saha rero dufite site nshyashya nziza cyane iri Gahengeri, iri ku mafaranga make cyane kuko twe icyo dukora mu bisanzwe no mu buzima busanzwe no guteza imbere urubyiruko, abana bakiri batoya. Niyo mpamvu dushyira ibibanza ku isoko biri ku mafaranga make, uhereye kuri miliyoni 2.5 ushaka kubona ikibanza cyiza kiri ahantu heza mu miturire. Kuri miliyoni 2.5 ushobora kubona ikibanza cyane kiri mu miturire. Tukaba dufite amazu ari Mayange ari kuri miliyoni 25. Kuri miliyoni 25 ushobora kubona inzu nziza cyane irimo ibintu byose. Umukinnyi w'irushanwa ni James, uzwi ku izina rya Cyuma, ni utoye nk'umukinnyi w'irushanwa. Uko mubibona iyi ni ikipe itwaye igikombe cya Marshall Real Estate, nibo bakegukanye, nibo begukanye iki gikombe. Iki ni igikombe gitegurwa buri nyuma y'amezi 6 nkuko twabibwiwe n'umunyamabanga wa Marshall Real Estate, ndetse n'igikombe kizakigaruka kenshi cyane mu gukomeza guteza imbere impano z'abakiri batoya no kuzizamura muri rusange. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshall Real Estate nona. Yes, mwifurije kugubwa neza uri hose mu bice bitandukanye yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Of course this is Urugendo Online TV. Turi kuri Stade Ruyenzi ari kubera umukino wahuzaga ikipe ya Jean Paul ndetse n'ikipe ya Mucuzi. Ni Marshall Real Estate Cup. Iki ni igikombe kigiye kuzajya kiba buri mwaka, mbese ni igikombe ngaruka mwaka. Uyu mukino waruhuje impande zombi, watangiye ari abakocha bane cyangwa se abaperezida b'amakipe bane. Iyo ikipe ya mbere yari yobowe na Marshall, ikipe ya kabiri yobowe na Mucuzi, ikipe ya gatatu yobowe na Jean Paul, ikipe ya kane ikayoborwa na Jabel. Na abakocha cyangwa se abaperezida bashyize imbaraga cyane kugira ngo iki gikombe kizamuke. Nkuko mubizi Marshall Real Estate igenda ibazanira impinduka, nkuko mumaze no kumenya nibo bantu ba mbere bafite ibibanza byiza kandi kuri make. Aba ushobora kubasanga ahantu henshi hatandukanye, haba mu turere tugiye dutandukanye, bagufite ibibanza biri ku mafaranga make cyane. Bafite ibibanza biri muri site ya Kamonyi, Bugesera ndetse no mu yandi masite atandukanye, aho guhera kuri miliyoni 500 ushobora kubona ikibanza cyiza kandi kimeze neza. Tubakurikirane byinshi bigiye kubera aha, ntimucikwe. Aí,
umuzamu ariko ni mugufi yako ntabwo ari umuzamu ni umukinnyi usanzwe yirasese ayikuyemo barasa kabisa byashoboka koci arabicura ni koci agiye gutera usanzwe toza koci arabica Jabiri ni umurozi uzi ko yari yabivuze umuzamu ariko ni mugufi yako ntabwo ari umuzamu ni umukinnyi usanzwe yirasese ayikuyemo barasa kabisa byashoboka
Koci arabica, uriya ni koci agiye gutera dusanzwe toza. Koci arabica. Jabiri ni umurozi uzi ko yari yabivuze. Yes. No, no, sinitangasta. Wabona Jabiri ayirase. Wabona Jabiri. Nish. Arabacyuye. Arabacyuye. Nakicuzemo. Yakora n'amafaranga. Yese kuri nizo ko batiri mu ruhango nta. Abaserebye barari yese. Siko wese baserebye. Komana we. Aya mafase nangaye ba. Baracyamuriye ndagase. Nkuko muri kwibona rero turi kumwe n'umuvugizi wa Marshal Rio Estate, ni company cyangwa ni nabantu basanzwe bagurisha ibibanza ndetse bakubaka n'amazu, ariko turi kumwe n'umuvugizi wa Marshal Rio Estate. Karibu cyane. Murakoze cyane. Witwa nde batangiye kutwiga? Nitwa Uwera Lidi, nkaba ndi umuvugizi wa Marshal Rio Estate, ariko no mu bisanzwe twa dufite equipe ya Nkombo FC. Ni igikorwa cya Marshal Rio Estate Cup, mwagiteguye gute, igitekerezo cyaje gute? Ubundi ni twebwe dushaka guteza imbere impano z'abana bakiri batoya tukazizamura. Ni muri urwo rwego twateguye irushanwa riba buri gihe nyuma y'amezi 2, tugategura abana ndetse bagahura n'abakuru kugira ngo tubashe kuzamura impano zabo. Ni igikorwa dukora buri gihe, ni ingaruka mezi 2. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka yariteye gute? Harimo amakipe angahe niba wibuka? Harimo amakipe 6. Yego. 6. Kubera iki turimo kubona amakipe 2, bwitabire bwandi makipe turimo kububona? Irushanwa uko ryatangiye rimaze hafi nk'ukwezi ririmo, amakipe yagiye akuranamo
hagera kuri finale ama equipe abiri ariyo mwabonye yakinnye uyu munsi akaba ariho hari buvemo n'equipe imwe. Mbere ko tugera ku ikipe yatwaye igikombe kuko twabonye ari abiri imwe itwara igikombe cyangwa itsinda indi kuri penalty Marshall Estate ubu ngubu dufite igiki ni ikihe gishyashya mufite muri company yanyu dore ko maje kubaka ubukombe? Mu bisanzwe Marshall Estate abantu benshi barayizi ducuruza ibibanza dufite amazu kuri iyi saha rero dufite site nshyashya nziza cyane iri Gahengeri iri ku mafaranga make cyane kuko twe icyo dukora mu bisanzwe no mu buzima busanzwe no guteza imbere urubyiruko abana bakiri batoya niyo mpamvu dushyira ibibanza ku isoko biri ku mafaranga make uhereye kuri miliyoni 2 n'igice ushaka kubona ikibanza cyiza kiri ahantu heza mu kuri miliyoni 2 n'igice ushobora kubona ikibanza cyane kiri mu mitorire tukaba dufite amazu ari imayange ari kuri miliyoni 25 kuri miliyoni 25 ushaka kubona inzu nziza cyane irimo ibintu byose. Hari badukurikira benshi baba diaspora batari hano hafi umuntu yababona gute bigenda gute se ese birizewe cyane birizewe cyane dufite imbuga nkoranyambaga dukoresha zose yaba YouTube yaba Instagram yaba Twitter hose imbuga nkoranyambaga ziriho uri mu mahanga dufite nimero dukoresha uraduhamagara niyo waba uri mu mahanga benshi barabikora akaba yagura ikibanza ari mu mahanga igihe cyazagera kaza tukamujyana tukajya kukimwereka tukamukorera invitation byose nta kibazo birizewe rwose. Noneho tukatugaruke mu bijyanye no na champion yari irimo Marshall Estate Cup ikipe ya mbere iraginirwa ngahe ya kabiri ya gatatu zose zirahembwa? Yego zose zirahembwa zose kuko icyo dushaka no gutera kuhaje n'abana bandi bataje kugira ngo nabo butaha bazaze icyo dushaka no wenda niba ari bihembwe bingana ariko bose barahembwa uko bitabiriye irushanwa. Ikipe ibibanza mujya muvuga ko umuntu yaza muri Marshall Estate mukamuha ikibanza kuri kereti ugendera kuki umuntu aza yitwaje nta kintu tugenderaho twebwe dufite amabanki dukorana nayo tugafatanya twebwe icyo tugufasha no kujya muri banki ibyo banki yifuza ko wakora twe tubigufashamo hanyuma byose twe tugakorana na banki tukagubasha kuguha ikibanza nta kibazo turabikora. Yego hanyuma hari andi makampani adatekereza ku rubyiruko nk'uru nguru gukorana n'urubyiruko cyane cyane abantu bakiri batoya bisobanuye iki kuri mwebwe nka Marshall Estate? Ni ibintu twatekerejeho cyane kuko natwe ubwacu turi urubyiruko tubona rero ko urubyiruko ari wo mubare mwinshi uri mu gihugu kandi ugomba gutera imbere so rero twebwe biduteye ishema kubona dukora ku buryo ubwo ari bwo bwose urubyiruko ruzamuka duhereye kuri twebwe ubwacu turi muri company no kugera ku bari hanze. Hanyuma watanga nimero ku buryo ki abantu bashobora kugana Marshall Estate bagatangira kubavugisha? Nimero 70 ushaka kuyihamagara tukagira nimero ushaka guhamagara tukoresha no kuri WhatsApp 0783 0783 turakora 24 kuri 24 dukorera ku Gishushu neza musi y'akarere ka Gasabo mu Bugesera tukagirayo biro Rubavu dufiteyo biro Musanze tukagirayo biro hose mu ntara zose. Hari icyo nagiye kukubwira ikipe ya Marshall yatangiriye ku nkombo no mu makipe meza ubu ngubu kubera iki mwabivanye za Rusizi mukabizana i Kigali? Irusizi icyambere nuko twebwe nka Marshall Estate dukomoka ku nkombo yego niyo mpamvu na equipe yitwa nkombo rero ku nkombo hariyo impano nyinshi yavuye mu rugikubita oya ntabwo twavuye mu rugikubita ofetse twarangije irushanwa turi ku mwanya wa 5 wenda twabashizamuka ariko utahabizari wenda dusoza ni iki mwongera kubwira abafana banyu abakunzi b'ikipe yanyu muri rusange cyane ko umwaka wa shampiyona ugiye gutangira? Icyo twabwira abafana bacu no kubizeza ko uyu mwaka dufite imbaraga nyinshi cyane twifuza kujya mu cyiciro cya mbere turarangiza uyu mwaka rwose tujya mu cyiciro cya mbere icyo tubasaba abantu kudukunda nk'uko basanzwe babikora kuza ku kibuga kudufana kudushyigikira bakahaba. murakoze cyane. Umukinnyi muto w'umukino nk'uko mubibona ni Irakoze ni umukinnyi ukiri muto cyane nawe utowe nk'umukinnyi muto wa shampiyona. Umukinnyi w'irushanwa ni James
uzwi ku izina rya Cyuma niwe utowe nk'umukinnyi w'irushanwa. umukinnyi yinjije ibitego byinshi mu irushanwa ni Norma. Naho umukinnyi winjije ibitego byinshi mu irushanwa akaba ari Normal, akaba ari utowe nk'umukinnyi winjije ibitego byinshi. Ntabwo tuvuga ko yabaye yitwaye neza ariko ntabwo yabashije kujya kuri finali. Kapiteni wa yakwigenza imbere tukayihemba. Naho bakaba bagiye guhemba kapiteni w'ikipe yaje ku mwanya wa nyuma. Ni ikipe yatanye ariko ntibyakunda kuko shampiyona arimo amakipe akomeye. Ikipe nayo yitwaye neza itwara umwanya wa gatatu. Kapiteni wayo nayo yakwigenza. Uyu akaba ari kapiteni w'ikipe yabaye ya gatatu. Ni ikipe yaje ku mwanya wa gatatu ikaba nayo ihawe igihembo cyayo. Kapiteni wayo nayo yakwigenza imbere. Tugeze ku mwanya wa kabiri, ikipe yaje ku mwanya wa kabiri, kapiteni wayo akaba agiye kwakira igihembo yagenewe na Marshal Rio Estate. Uretse turaba ikipe ya mbere. Ku mwanya wa mbere perezida akaba aje kwakira igihembo cye, igikombe cyabo batsindiye. Ndashaka kujya mwambaye umukara. Nk'uko mubibona iyi ni ikipe itwaye igikombe cya Marshal Rio Estate, nibo bakegukanye, nibo begukanye iki gikombe. Iki ni igikombe gitegurwa buri nyuma y'amezi 6 nk'uko twabibwiwe n'umunyamabanga wa Marshal Rio Estate, ndetse n'igikombe kizakigaruka kenshi cyane mu gukomeza guteza imbere impano z'abakiri batoya no kuzizamura muri rusange.